Di purong speak parlo pon hawar. Ser anglong longki rong pi lapent sodar intia rong long to work heno ajok rat kaningri. Student Organization Lapen Kukin National Assembly atum chingrum petpent Samson Singh Timil Beret heno long samjin pen dharna kanipon. Langsolet Sport Station atum pen patir pipon si Club Creep ho atum phat ke patuor mu keron pon. Non kachari bam parivartan sarkar atum pen dipu hi thilong alir don ki bipon chot bonstami dipu hi thi pent dam chot adungarep anke non anta parivartan dun thektelang lason si dipu rong supi ki parlo pon ward number 9 lapen ward number 10 taralang so adung headlong kedo ser anglong longki rong pi lapen sodar ingti arong along thno anta parivartan dun thektelang labang so hawar to work henu pen chenglok non amar ke thangnat ke chingthur asaita longdun delang to work henu parpik ajok non barla aporo hudloti masabak arwi ke janganta inghan lapent langbung saide non barla aporo hud ke so dera bang thupan si kelang hemge ponji phansami alang litum charbak made chibu pensi cheponang kokpo to work henu ajok labang so hawara long ambulance le hangstambi nang lele dedik bosi labang so hawara tumpent ningduk chipipon kilig aporo hudlote for example rachari tumpen sami labang so hawara long wood ke churek dam mate wood ke chohanda masai dengpon po lapen halo su bangke labang so hawara tuma phan mesen atawar pipon po lapen for example kaching tu rasai dengpon pu se alang litum lamchak chipipon koi fish sami alang litum lamchak ni an bangke thangnat asai pachun pon pidet ason si labang so hawara tumpen ningduk chipipon lapen MEC kilig aprang jong sila so to warang slam pipe plong ti non boy ke bang MEC kilig hutki majok arat chari song sami budga churek bang long lepo sila so hawara arat tumpen ningi pung lapen ning koi spaklang pon Sitel nang pila bande tum asa se ciradu lang di jong si nang pi paper de turam rong bai tum ciradu ndolo ma la si nang pila pate nono la MDC election of prang si to nang pila bante itum ciradu ve nang de oh to la pen akoi ison kibi kithido la pen kicholong le ki junong le la election vote masila dake na camping lang le bang masila amatay bat na kinang le sa sonto wa tapi kono ana tante oh intong teno vote jok de ko camping ta bang long le camping ta bang long le ni sodaring piaro non nili kenengi bangke kupilo ha kongres sarkar ke du hutpen la suat to war wanchot pen pini arni enta majok ta klem bang avdelo majok ta nang klem un bang avdelo la soa war ke ko an lo war number 9 I war number 10 I war number 9 la si la pu war number 10 ta commissioner do pu war number 9 ta commissioner nominated kupilo inut lo elected inut lo sitame la tumta kupilo wan un kupi ko sone ha arlo lam chini ndelo sita pini arni ta la soto war ke la pu an vet lo tang nang ni tum ke dam tang apo hus tum ke athe mane tuning ri re la soto war ke te bok pik lo la soto war ke keng da keng pik election hulo purote la soto war gari hedi timit me sita me election tang de te la soto war bang bang we aku pristivera hulo purote la nang hut prui panang panai prui po japta velo la si kopilo pristiver hut nangki hut chot bo angke barikha nangke lilo te langpon det po angke nili timke la son tholo la so to war ka veji la si ele nangji nang pa ik pulote nili timke chini ne kethe ke dinga tumphan la son election jogon nangji camping do nai punili tum chini ne sitame non nili tum election sia prang la so to war nang pa ik thing nai cicak lu, sitam nang cicak sita wilu. Election di dulu te, ya jata wilu lah dak ke development na hin tawi, la sorong ke pini arni ta rong barim lu, sta pini arni ta jata wi, nili tumarong ke rong barim lu dak ke. Tawi dak ke. Kam le chuhang dam sita long li. Reson card ta velo, aja da card ta velo tika job card reson card bang kiceng lok ang ton sabi. Non election sia prang, kopi ma development na hin mana ke kanti. Kopi mana ke klem ji la, nang klem pa prang nang po. Sario la sehedi ini tum ke ang ton domini reson card ta velo e job card ta velo to war ta velo lang ta velo mat ini tum ke to war bang kiceng lok lo pas to war ta no subak chot ka disar hau pu anta ni tum ke mi velo la pu anta nang nang tum na so det un ede hosoni ke dam ke bang hosoni a velo ni tinggal solo ching doi pon pon ma jalo sa kan pok ket bag do lo ni tum da ke do ho
setan itu anta tovar velo nanta la cuma lam la sono pisi vela roilo te hedi arong nang frui pernah frui pa no senar be yang lop te pom jak mon jak kisung gin son thak thak lo la si nang rap thak ya le si e mi e ma tum hanta he tovar da nang rap tha na pen te e reson ka ta ni tum hedi ang ton ma se bang ke reson ka ra sang da ki choki igun e ki choki dor te ni dor put anta dok e dok o lo ne thuak lo ne lam tam ni la so sang ki cholong le pin la la si mene reson kata na pipon than pen tovar na pipon than ring pinil hai tan mi bank ke dolo la bank ta la si la am ta lo ni like chuni do na lambe ki sar tam phanta ko prat la roton teron o la tumba nang ni je vek lo nang tumaro tovar van pode ponil te la ko na ningkan hut ma jong tene sonong ke long dum do la ser her group en he o la so hudo la si tovar ke nang tum ha ke nang ki pilote ho ko pin nap ke ni tum la principal secretary he ko pulonia paro mena ni tine de o la so paro khadi la konser la si ke ne lo ke pukang lo ta hedi puta so tovar thek long le Kuki student organization lapen Kuki National Assembly tum chalangsi chithi ni pai kriner ke por pai krisia por malom di purong spi along ke do ru samson sing ti mil birai theino long ing samjin pen alang ni tum ke tharna kang ni pon Karbi Anglong pen asam angkang pi along monsam ke doji pan prabjin pen Kuki risim ke kang tang asong atung phant sarkar angbong atung pen monsam alam ton ke pas tok jia phant alang ni tum ke hang pedopon I am presently General Secretary of Kuki National Assembly, Karbi Anglong, which is an epic social body for the Kukis community here living in Karbi Anglong. As being as a responsible persons who have been keep on watching and observe day-to-day life of the whole atmosphere in our social civic society. Our main and motive is that to maintain civic society, tranquility, peace and harmony and development is always the behind the motive for the Kuki National Assembly, Karbi Anglong. Here, as at presently, that is currently issue that on presently in our Karbi Anglong especially, I should say that different underground who were under suspension of operation group has been already accord signing for different communities in different places throughout the whole Assam. In matter of that, in related to for that, our Kuki community who went for underground for several years and through by the initiations of the public civil bodies within the Kuki communities like Kuki Revolutionary Army, United Kuki Gam Defense Front Army, and Kuki Liberation Front KLF, and then Kuki National Liberation National Army, moreover United People Defense Liberation Front UPRF. So we have different underground so groups since way back from January 2012. It's nearly for 1 decade is going to be over. So our students, Karbi Anglong, the future young generations organization who live today, I strongly support that the motive that they have been highlighted and focused upon for the peace accord signing for the Kuki So groups as at the very earliest possible manner that will create peace and harmony. It will extend understanding, development, peace, tranquility, particularly for the Kuki community as well as for the general people's public living here in Karbi Anglong. That is why I support strongly what the banner stands for, immediate signing of MOS with our Kuki So groups. That is, I support you. Thank you so much. Mi wiso izang atuma phant kapathu anat anung kiparung ponji lapent kapathu not lan su se kapa prangpun theksia phanpura langsu let sport station atum pent bori ponsi chithi ni pai krene kep adar por pai kep apor malom langsu let sport station atum pen patirpi ponsi kapathu hormu keron pon labangso kapathu ason keron pon along langsu let sport station amai phu biren hansi pensi mai charipon mai along al himan pen gach tongdun Karbi Anglong sport station akonchun bang prakash teront lumbajong VDC chairman bidasing hanse inglong kiri lamps at chairman babul inghi
lapen KSA Borlang Pher Head Branch Amaipu Sanjip Phangchu, Kasa Football Secretary Horen Inghi, Circuit Love Academy Principal Sanjit Singh, Rat Asai Klembang Pu Kam Sing Timung, Sar Tebe, Lapen Kaprek Manpeng Gedumta Chitongdun. So Langsolet Sport Association atumpen patir pipon along Club Krip Ho atumpan Football Volleyball Grambud Lapen Kaprek Patu Asona Mungta Keron Lapen Aluhi Chitongdun atumpen Sami Kepa 2 pen ok Pranapan Kimi I, pen Chenglok, Kipa 2 pen Ali Kilong I, Puhai Hui pen Tanpa Jemi Pon Silabang So Amai Ing Samjin pen Pachun Pon. Pini dag Langsolet Sports Association cepat tipon ben kini pon dag Langsolet Awar Langsolet Sports Association under an Club Great Hope Club Atuman Sports Material Distribution na may long long sin kilo so sports material just medpet pen cepat tipon ng Langsolet Sports Association lasi kadang ko Club Atuman na penangan sports material long kono ni kilo alang itong penangan benefit po laban students na labang suangkan dahil medpet pening Longri Abirta bangkay itong sports ay pagkang pentoy itong isi ining karong may alam ng alahelo last kedamdang assembly session along assembly tin isi stadium ipido masih difu elelong mangke itong penangan ceng wajing saya pendak langsung le rahawar se difu ele stadium mengadak silang di itu nong leda lang igal already VDC chairman untuk kanabawe dak langsung le sports association na president dari itu lang nami ko proses talong lo non development kelong lo kasi ningkelo langsung le rahawar ku ingong kiri hawar fans tamay itu kepa tuwa ngin pagkang longpong lapen lanso se aktibe player itu dak pendak lang section